Aner mala ken yam kana diala content barwani lingwa seme me bana linga bala mandana tok dora shal kama unkur jan bana lingoni miteka torbiel nen konkati gwate shukor che toktin kam kume SPLA ayo kene kume SSPDF ner mala ken yam kana diala content barwani lingwa seme biya kamal kanwer online TV channel anda manduni shankos nyam la non roise abantin kon lat korean bana kelingwa seme katin content talk rei duaran bana kula right ka ta kore da ne chito kam kume SPLA ayo kene kume morai kamo akirma yadit bukon ta da ne chito bana jaling dio je riudan dia dong chi kon information chana je je ganodi chateka ne ti shop ke de kola ne dangwaro ti chi liu re kore da ne chito en kormo bej you know shikume shikan torbiyeli shikan ka shurali kan torbiyeli to we ka dora mo men chikore tokten shere me shalinga no shikan neten kontin la GSPLIO shikan ka joch gwad dan tikatin ka base chaja kep no wal shere ngai kone kume SPLAIO meji kuma SPLIO ja kef, and then from there you can den mi dit kana shulon ande ja mo cha jiena lo we doro mo mshal kama wun kur ko to bi ka nyen ke deni SPLAIO shirmana shangai gwasmen o shala do kur mo cha tuok ka kur mo ni kur mi shala no kur mi dit che kur mo tot shirmana ngai kona bana manan to gwa man je kula linkele no what happened ngum chi talk actually that kajen that place ko me cha de mi di like that cha jalo nke cha when we mean that there's something mu talk mu dongor konde konangaj ko tele torbiela jakaba ki ba de mi di ba jak bala de la jaka gwa sudan ngai ke jen go take a trade mu talk tin so kuma raika kirma yadit ja jojo gwan woken charo dire aleka en wo biken kume SPLI wo biken joj gwada dana tikitene jen mitigre dial nen konkati ko gorje no bana tin kon lat kuren bana kling ya then be la detaili tin kon sharen lat gwasa me kitin tuoko de kon tikengen wo ngum le rode ki ngum tuok re duaramo banatin kon lat kurin gwasa bana keling ka lodien ko gor kano de keling jemanda na ngai kone ano mite tuogan den ko dan zela where so kur me tuoga kam de ni SSPDF kene de ni SPLAIO bana jeling kel ka ta dan en che tuoga je neke nyam ko gwase dan de ko laro shere ka pai bang man la shang baro ka pai bang man ron kin dang ro jan dang ro di eno ken yam ken kur me ken tuok eno en doro me doro mi la base ne ko gwase dan en base mo tiken bo sai tiketin de ni doctor ma char ken de ni foinde la de ni kim yadit tiketin en gwase mo ne alo area mo dongo ken o take you know gwaye cause gwagwa mede na de tin ka de korean gangten but you talk after that and go kuma kirm yadi chicken de ne tila de ne SPLIO chicken ka wotin ka pai bang wane dan chang baro ka pai bang wan South Sudan Army ke chang mchit ke Saturday you can unkur you can kaf unkur te ka ruweng administrative area jan gwad dan tetin no she can kaf ka de ni SPLIO ko jan air base dung SPLIO ne Kenya SPLIO force you can kaf no and base mo chi netin kontila SPLIO chiketin ka rundi shop ko badak ala ADS kan titega tenen wanamo teram joyke but they were there ka kora ka jen pai bang wane dan chang bara pai bang ron kin daro jan dang ro di chu kuma kim yadi chu kan de SSPDF chu kan jak me chi kan jak no chu kan ne kontin la tel la GSPLIO chu kan ko joira tin ci men ci ngai gwaseme no kan cha de mi dini jen long cha ja jaka ken ko en kuma kim yad la de mi di la ja jaka ko gor ko jen be god yal ba control ana gwada ti kuma SPLIO tetna na kana gorno bi kana kef ki bi kana gorno bala dundien so mi ci dor ci tuogone ci men ci anen gwaseme ci de inda to chayu joirar ka jen chanka baro ka pai bangone dan
South Sudan People Defense Force you can doromo you can kef Jerman Shaling chuka dina SPLA you can ka joirar un kurjen te ka border dung Sudan ka sosko da fan state ka North Apanal state ka gwati ka panyigang county jan gwada dan en tikatin enona wajen boti ka boka jonglei state bone ke sources ka tie ka boka unit state ka jo ka source and west so gwada dan churi chal ka general kong to SSPDF jan SSPDF deputy chief of defense for operation jo dar chal ka mo un kur ka gwase dan jan meche we ke Saturday and then show near to show ko brief no jan chicken and dorme chicken kef ka jan shangamo ka Friday ka changdar me kana ka vo chicken de midi chicken jak and de mo ke lew e de midi long chi de metot ko de midi by the way ko nu de me deputy chief of defense no wa chu gon wenamo chu kana operation mo chu kana lat ka chu kan wo chu kana kef ko ma spelayo ban me chi to ko koro gwasa me chirmilin ko na me chiro da lat ena mu ko right tin tem nguyi tuogo je tuogo no shi kuma spela yo chare no rialaka chare nyo mu jim karodi na gwa chare kebo gwa ka jenna paiwara wo me ka nin to da paiwa shukan un kuri kan nyok mi yot kana ma je ci kana yot ano shukan de ne SSPDF shukan ga joirar ano en tamamo tele ke jalati chala tele korme tele ne ri chala ya nek but liya wa ko ben pan ke pan kaje gwasa ku kume SSPDF ku kan de ne SPLA ku kan lo nyoko joirar gwate pa kana kap kon bon mudin mishene ya joirar ku me SPLA yo ne ka juje juj but ka ta yi report ben ka Japan ci de ne SSPDF chare nyoko mu ku kare no organize tu ka jen dien ci kan ko wun kur gwasa mane dan chukan de ne SPLA yo chukan go joirar mi chukari politika la dodi kine dang kine shup wero chi yeken chika te ne rai kormo ne dang wero re ne nda to wa ne dang diok ke de ne SSPDF ne dang bangwan ke de ni SPLA yo ade ko lar no a big loss ke SPLA yo side kan karoj tel mi chikan lat ka ta dana dong mi chi ko che to go after now they have not yet released any information mi de ko lar no chi nguchi to go ne ban ngai kono no melero dere wichin gwinimi chirgmenen kono mo gwaseme o enran dere dil tike territory which control again ladon so gor kan no de kan we de kan control go dan de kan control kaje you know de ko ladon wodi en controlling territory re we can South Sudan che jek pan ka wo tinakor but me dong bana liu chi ta liu na kaje ke kan the same people ano again the same base rule bala bang bana bug liu bang ne dang wero to kula liu loro bang no kuma spela ayo warel karodian ka jim karodian ko bikan got kende cha match kuma SSPD abakan ga nyok mu ku kan ka reclaim again ta dan len ngarudin ge jetam right now so kan ko kon lat karodian so jogni yo ne kuma SPLA yo kan kuma SSPD chicken take a good time dor chal ko mawun kur jaga joirar panka jodan chalat but kan SPLA yo kan tell statement mi chicken release ana kuma SSPD karwada so jo me der we ka ya ana ban nyo jegum redin biatam mal